kuhire nane nyamishwa niba niye kusinga kubanga nyamishwa yo nene kukira kubanga yo nebingagezi yayo washamsu twali'atan obanyamushana oba nembaga oba no kuzika oba abantu baruho konke chetakora mbuzi tekabaza kuza ahantama kandi ntama te kubasa kwirukanzya mbuzi ngo nenda kugitemba. So iwe muntu mukamarahango wakwire amagezi akakwa n'ubwagazi kandi okiza okabura kwesa amagezi gawe kureba ngogu no mushiza mugenzi wawe ningashi omukazi ngogu no mukazi mugenzi wawe mazima no wari yazamanya ebichoncho bibire mukamarahango byakwire omushija mukamarahango nabi Adam alayhi salatu wasalam kuya mazire kumuhanga ya mutumunsi yarebangu nayenda guteka nayenda kutura jo munsomo yamuhangira Hawa ningashi Eva Adam akanyami yaza kwimuka yashanga umuntu asitami anangeji aha shoulder yi ekibigabega yabuza Allah liman hadha Allah mjanto ogwe mwita Hawa nomukundwa wawe ouna kuhangira oture na umunsi. Adam yatura na Hawa bazara bana kanye na kumanyise Imam Yahya abana abo nitwe twina tukaruguma Adam so mbwenu nyenda otekateke kuno jangu Allah akahanga Adam ya mahanjiro mushiza mugenzi we bakakozera maka mazima tubakozera maka. So ibadullah alkiram biru ba mukamarahanga barumuntu batureba Sky TV inna Allah mazima mukamarahanga qad ibtala alaina Allah atugezise ahamurembo go guturuho atwire kigezo ninga cyatwire bigezo bingi bizalazil earthquakes zimukureba bizimbe birumune bigwa abantu bafiro mu Syria Turkey wal mihan injara karamuja abantu bine cyo kurya abantu no bafata bine cyo kurya kandi Allah yatuhane kigezo wa sharr al khalq ayine bihangwa byebi yahangire bimunonga wa na'udhu billahi min ghadabihi tushabamu kama rahanga atukingirize kiniga cye wa iqabihi tushabamu kama rahanga tukingirize okubonereza kweyi jano urebe enjure etira abantu marawa abantu bafa mirambo bati yakengahi bududa abantu njura ni bakora kubi kungaza mukama ruhange byona abitukingirize bitatu hikaho kunu kandi kindi ombihango bya mukama ruhanga ebibi haruma bakweta ba ashabul liwat umurharabu nabeta ba ashabul liwat ninga shibaho homosexual ba homosexuality ba abakora ebikorwa ebitingwa abo nabantu babimunonga wa awanuhum kandi shaba mukama ruhanga tukingirize nabanywani babo basaposa babo abakuteka mu sente y'ibintu bigendo misho. Umusuratul Anfal ne sura ya 8 mu Qur'an umushororongo gwashatu na mukaga Allah tabaraka wa taala najanti alladhina kafaru umunsoma harimo abantu abatakwikirize ebigambo bya ruhanga ninga she bigambo bituru umuntu bashomere ibi abantu abo yunfiquna amwalahum nubakwato munshahu bahaye sente nyinji munonga liyasuddu an sabilillah bihe abantu ba mukamarahanga babacamye babiha mustari bababuzi hona mazima kwate sinto kazi habantu ngo bagende bashomesa abantu mu mashomero ngo mushija kiro okay kunyama no mushiza mugenzi we kiri omuntu kwate sente akagenda akashomesa abantu ngo mukazi nayikirizibwa okutasi wo mukazi mugenzi weye konka Allah tabaraka wa taala
natugira nti fasayunfiqunaha eze sente nibaza kuzitekamu eze sente nibaza kusadaka nibaza kuzitamu thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun aha kiro kyemperu Allah tabaraka wa taala naza kumigashwa abantu nibaluzinga kandi bakuza kuwininga this battle ejibato ninge yebitingwa n'urutaro mukama ruhanga naza kurwanira naza kurwana kandi naza kurubasa walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun abakore ibyo bikorwa abakubehagira abakubiteka musente amazima abantu abo mukama ruhanga kiro cyemperu bona naza kubateka umurro Imam Yahya omuntu muri areba Sky TV nabasa kubana yebuzogo muze gukatandikira nkaye true abantu kubakurura ebicweke bakweda Sodom na Gomora nibateka ngu ubwo muze gutandikira hati konka kwihama hagama ruhanga hanga agency atumire bana bibeyi ningashe ntumwa za mukama ruhanga mu Qur'an tumanya 25 kutandikira nabi Adam ukazari nabi Idris ningashe Eba ukazari nabi Nuhu utkweta Noah ukazari nabi Salih Methusela ukazari nabi Lut nabi wa mukaga nabi Lut ogwe nuwe mukama ruhanga uyaresti mbenu uyahire kigizo cy'amana aha murembegwe stani eje yumukureba ekabe genda ehindura muko mukazi ekizo muhanda ezabashiza hibaterine ehindura mukazi aboniri mushiza gipanga agishaba agitwara umuka kuza kutasa aza kutasyo mukazi kuza kwikomuka ashanga ryo mushiza mugenzi we uriya ayenda yiruki imujanta utakatina it's okay utafayo nubo sokoroti okoroti iworufara bagenzi bayo kandi bacikora hati shaytani mbiha biheto ebege somuze ugwabire gutaruho kuruga mukama ruhanga obwahange agency okay wechero musotul araf aya ya kinana mpaka ari kinana nimwe aha murembegwa na bilutu nuhebitingwe byatandikire kandi bikutandikira ahari shaytan erukwegesa abantu ngo umuntu kiroke nubasa kunyama na numushiza mugenzi wawe konka na bilutu alayhi salatu wassalam kuyarebiro omuzogo gwagendo mumizo Allah natebeza omuswatu ya omusura ya mushanzu omushorrongo no gwa kinana mpaka ari kinana gumwe na bilutu kuyarebiro muze gwajanjara yagamba abantu beyi idh qala liqaumihi atuna alfahishata murumunu mukora ekintu ninga shi murumunu mukoro muze numuni none kigambo kinkuza kukozesa murumunu mukora ekyonono ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ekitarakozirweho abantu bona babatangireho abantu babandize nabo bakabine bizu byabo arhaba be baramya mabare arhaba be batakumanya mukama ruhanga abandi mukama ruhanga yabihaho nkabanuwa mukama ruhanga kabihaho hazaba nuwo babandi nuwa kabanza Lutu Lutu abajati ogo mushango gumwakora ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin taro cyangwa cyona cya mukama ruhanga cyaragukozire nimwe mwagitandika yababuza innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan umshurungo ogwakinana gumwe innakum la ta'tuna ar-rijala mazima imwe bantu mwe numbasa kwata bashiza bagenzi banyu mutungo bwagazi minduni nisa'i nkobo kutungo ino mukazi bal antum qaumun musrifun ntumazima bantu mwe muri abantu baye munonga imamu yahaye igishano yebuzo mushiza kureba mushiza mugenzi we yakamwegomba na birutu akabeta abantu babi munonga obwire buriye kandi kuturabona obwire ninza kwereka umuswatu hudu empendera yabo bantu Allah iki yabakorire aba bantu abaresuro gumuze turebe kigezo
Allah kiyabahire noza kuchebero omusura Hud umushoro ngo kutarikira gwanshanzo na mushanzo insha Allah. Nanyinda kubuza abantu barukundeba aba kuteka ngogo muzo gutura umuntu jumerera n'umurungi hona mazima nubasota kugira ngo mushija nabasa kureba umushija mugenzi we amazima mwegombe kandi to mukama ruhanga gatukora nurebo emibiri yitu uwo kushanga ina kabondo kahango aro kushanga ina kaguru kake aro mbwe nito tukozirwe tutu konke bintu biri attractive Allah kabiteka abakazi Allah yabaha face nungi Allah yabaha imbere mirungi Allah akabaha karanungi mbwenu buri kintu cyona echo kureba mukazi nureba yabahenya meyoro biti yabahenya kashira iraka na akaraka karungi nakuteresimu akugira ngo nurongo namba ujya kari kurunojya yabitaru so hati mbwenu mwambiro mushiza mugenzi wawe teresimu akaka kutera kutugamira akakazako ngo number you are calling is currently switched off. Very good. Ndo manzorinda kamanza kamarayo kama rubona kora ki abo kuba Allah system akagikora umushija ayine kuba narebo mukazi akahurira yakora ki yamwetenga nico cyo kurebera umuntu kwakura namununga yabari umushija janti iroko tasi iroko funeka shaha amara kushoma agenda rondo mukazi amutumuka bazara abana bakora family hatinyira kubuzabo yakura yashoma azani babashomere yatasi umusiza mugenzi we kandi kibakore kibi nagenda rondo umwana mu adoptinga amutumuka ngo nabone benda mbera kufuna umwana icyo nanta kukimana amazima nibakikora niba adopting umwana hano ba adopting umwana era kuba kubabuza tikashati imwe nimuza kutunga mu family antuza ku adopting umwana uwabandi abanji tukurundo wawe kama ruhanga kayabatire umuhanda murondo umuhanda ki murondo umuhando gwanyu so itwe nkedi niyo bisiramu kandi itwe nkabezi namunonga itwe nkabantu tushemeye kubantu jumera ogumuzi obano shoma dini ki obano shoma dini ki ni shaba oryo kuwena obanu basakuteresimu ogira obori musomeso mu ishomero tuyambe namunonganiza kwebaza management ya Sky TV mwe bari kutuho mu gishogo tukasya abantu butumwa uburungi buti abantu abamwe omuze babi batagumanya ntugamba oshangori yagwa mutama no kumutama kashata bagukora konkito ntuzakora mu mugwa mukama ruhanga tushomese abantu obubi bwogo omurumu ogomuze Allah kagamba ho mu Qur'ani emiruni kama 20 surati Hud umusura nyingi munonga suratu Araf suratu Hud Dhariyat Hijri konkanyo weninza kubashomesa ho kake umusuratu Hud umusuratu Hud watandikira mushororongo gwa shanzu na mushanzu Allah najantu walamma ja'at rusuluna Lutan mukama ruhanga akasindika entumwa zeyi ba marika bashatu okubanza akari na Jibril akari naka akari marika Jibril ningashi Gabriel twena ntumanya nwaru kwasaganye enshonga zo butumwa za message wa kabiri akari Mikael malaika Mikael nwaru kwasaganye byenjura nana riziki ya kubarona ni dini zindi nibamukunda munonga kwa we no wa riziki no wenjura kandi Gabriel ibintu biri mu bibonerezo no kwita message kandi nuwe arabo kushanga bamwe bamujumirira so Allah kasindika malaika Gabriel yasindika Mikael Allah yasindika malaika Israfil ejejeru kuza kuhengombe ahaciro chemperu so Allah nabari munatebeza nti walamma ja'at rusuluna Lutan abajenya bashatu bakiza omukishani ombishani byabashija barungi munonga babasigazi babonire biza kutayira na Bilutu si abihim kuba kiroma kagana Bilutu umwanya gwo kubatangirira akashemerwa ngo yatunga abajenyi wa mutuma kana kuwara
amutima akahurura kubi wadaqa bihim dhar'an yaburana no kubaho bugenyi yabura kubaho ombufu yabura kubago ombufuba atinire ari kugira ngo abasigazi barunja abahibara bahona kwiza kwanje omurembo gukagwafire ecyare kikakifire ahibara bahona abasigazi tababareba tabakuza kwija babakuratire waqala hadha yawmun asib abajenya kana abenda konka abo kugira ngo biza nyamushana ahibara umurembego y'abantu basiskire nubakunda kunyama ahabashiza bagenzi babo yajante hadha yawmun asib kuyihantunga ekiro kibi erizo anatunga ekiro kibi Allah natebeza mshorongo ashanzu na munana Allah jati wajaahu qaumuhu akachi nabagenyi benyo mudiro baganira kandi abantu bebi abatakabize yuhurauna ilayhi min qabl yuhurauna ilayhi buri umwiza nagamugezwe ndijorabe twatunge minyama erizo twatunge baswit hati barungi munonga babojo abantu bayirundana baza ummaka gana bilutu kunga Allah ajeti nti wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati okuruge nyuma ekyabareseraho okureba bagenyi ba Lutu abo kuba bakandi bakore bisiyaga yes Lutu kuyabarebera heru yenju yashuhura yabajanti ya qaumi bantu mwe mutakanswaza akakosa adatu nida ya qaumi bantu banje barungi bantu mwe nabeshengereza ari kweshengereza mwembe ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum ummakago Lutu akaine mu bana babishiki bakuzire baharabe yes. bakuzire kandi bakiro myaka yokushwerwa yabayajate nti haula ibanati mazima murebe nyina bishiki banje barunjaba abaki mutakora bo mateka nkaba bahingira namwe abamutampire kantukona kandi yabajate hunna atharu lakum abo kuba bo bezire ahimuri ahubwo mushiza oyine kushweraho umukazi hunna atharu lakum fattaqullaha mutine mukamaruhanga wala tukhzuni fi dhayfi konka mureme kuna kuwaza abagenyi banje mazima kuba kubihurura ngumwiza kubasaba barya bashija bagenzi banyu n'abashije yababuza anti alaysa minkum rajulur rashid mazima muri imwe taru mumuntu ine ubwonko urukubasa kurohoza akareba ngo naba aba n'abashije bagenzi beyi qalu bamugaruka mbakusheka nti mbe Lutu laqad alimta malana fi banatika min haqqi echo no kimanyo bwire bwona itobikibawe tubine hobuzibu no kubenda tukubenda innaka la ta'lamu ma nurid echo tukwendiwe nokora ki nani nyina sheya tubanze kusimba hakati omukurasi witu wa Sky TV ninyenda gire cyo kwega hampaha iwe uri kuteka ati aye kikumenyisa ngo abashija batanika kushwera abashija batahi babo abakazi nibaza kudiba kikumenyisa abashemereye kubandi nibakwatisa amani ece kintu kukirwanisa n'abakazi wallahi n'abakazi abakazi bashimwe kubani barugayo nabo barugeyo bakekarakasa tibanyadini ndebireho mushije umwe najate bamaseka bavude nibekarakasa nahinjagaranda be ababa ikarakasa kwa abakazi tushimye mushimwe kubani murugayo mukarwanira muri gece abo kuba mushorongo nigoreka ngo bahara ba Lutu bakaba baremira kibuga abo bashije kushwera bashije baki kandi abasigazi biza nibenda bagenyi babasigazi bije nibenda bagenyi babasigazi ubwo yabajantu ba nuko bahera bushenza kuba bahera bushe konka mwesasira bagenyi banje ninde bayikigamo kiba mugambira laqad alimta malana fi banatika bin haq ndiyo kurugo bwiranira tuye turiyaha nabishiki bawe bariya konka tino kuba kwana tukubenda tina kitukubenza biki bawe innaka la ta'lamu ma nurid ekitukwena no kimanyi Allah bakwenda kusiyaga abagenyi ba Lutu bari abinagambira ba marika basha Jibril Mikael na Israfil Allah biyatugambira higo Lutu yabagaruka bajyana qala law anna li bikum quwwatan kunogera umurimwe kunogeranye namani mwena nko kumuri yahani mbasa kubakereza
nimba singama nimba sa kubarwanisa nico kinaninza kora au awi ila rukunin shadid ninga shikunogera nyine yo muntu w'amano w'umuri kutina niwe nakubire gishaninzaho mpababi abanyihiraho misho ganje ninga sho munyakore kuro jangu nabayine yo gamba nogo akuba niyo ngambe yitwineho ko kugiye kizibu kubino akasima ko kutera nawe akajyati kuno jangu nabayine akasima kinkubasa kutera ije shaha bakiza habakabanyihiraho icyo naninza kukikora konka nyendo horra bagenyi nko kubagarukiremo bari abashatu bari umuntu babakayanera bayita Lutu bamujyanti ya Lutu Lutu takategana utakatina inna rusulu rabbika itwe twarugo mukamaro hanga bari abagenyi batakagiraho nta ninyenda hariya tubanze tuyibaze parliament ya Uganda nana akachiko ka Asumani basarirwa akarimo ni karwana kakuhandika iteka eri kurwanisa ebisiyaga kandi nakukira mununga twibaze president Museveni abo kuba mahanga mingi agakurenga nki10 nibwo gonkaga rugireyo gakarwanise cyo na Uganda uri state garimo ninyenda ngitira karyanje kandi ndukwebaza okutandika na president wa Uganda nyenda kurasaho umufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhani Mubajje agerizeho yarwanira enshonga yaragira no kurajya nti ba district kadhubo no mu Uganda bajijumirire bazama radio baza TV nyenda kwibazana na Archbishop wa Church of Uganda Right Reverend Ntagali nanka Kazimba Mugaru nawe arugireyo yakigambaho kandi yarangirira nibaza kwe kutura akereziye yo munankeji umulandani ejo etkwizo bushwere wabashijana n'abakazi mazimecho ntukimwebariza twine kwebaza media fraternity yona abarwanire kureba gweje shonga nibajijumerera parliament kandi cyo mukamaro hanga abaho bukumi eyiteka rabeho bar signing kandi ekirungi ntuza kureba hariyo misho awa opinion ito yutwa nkabanyadini yitkubaha nto muntu oba kubasa kuba bakwasire unarye bisiyaga oguruba muri bisiyaga ekibonezo Allah kachituhakari era ntuza kukiba kandi swemo kamarhanga babe nico ba consideringa inshallah katugendo mito katugendo mishona na Allah ari kutuganirira embozi ya Lutu ebyabireho Allah ari kuza kuzikiriza ekicweke kibakweta Sodoma abagenyi barugayo ba Muhamani baheza ko abagenyi barugayo ba Muhamani bamugira nti ya Lutu ito turiyo bintumwa inna rusulu rabbika mazimo takatina ito tuyabagenyi bawe kandi twaruga wa mukama ruhanga la yasilu ilaika abo tubakuza kwataho kandi nito tubakatwataho hona shimarayikemwe Allah na yagisindika etwereke hekiniga cya mukama ruhanga hano murumbarira teka amarida cikibi teka amarida cikezi ibiri twena twahwireho twafiri kandi abakabari bashatu bamanyanti la yasilu ilaika utakatina abantu tino rukuza kwataho kandi tino rukuza kwata ukuretaho obutabanguko umumaka gawe okwiyaho ekitwenda kugambera fa asri bi ahlika biqit'in min al-layl ekiro keri izoba kwata abantu bona bari kwikiriza abatakwikiriza mbisiyaga omukiro mutamburi wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuka hatakagira waranze nyuma yana atambura okwiyaho mukazi wawe innahu musibuha ma asabahum ekikuza kwikari yaba nawe nkiza kumuhikaho abo kuba we kandi na hariya nabatugira abagenyi kubashirumuka bayiza kustama nuwe yirukangire ombasiyaga atubantu mu murya kunka twatungire iminyama hariyo deal hariyo bya omukazi wa Nabilutu wenyine nuwe yagiye kweta basiyasi hata Allah nakwereka nti kubararete adhabu ningashi kibonya abanyu na nubwo mukazi nikiza kumukwata inna maw'idahum as-subh bamujyanti mazima endagano ya mukama ruhanga neza kugwaho neza kwikiriro mukasheshe bamujyanti alaysa as-subhu biqarib Lutu takatina ekiro kerizo abwaza kuba omukasheshe Allah naza kuba abantu yabihireho
umushororongo gwa kinana mu nebiri Allah yajati falamma jaa amruna Lut kuyaharize kugera n'abantu beye baruga umukicwekecyo ja'alna 'aliyaha safilaha malaika zikagena zakwateye ibicweka bibiri Sodoma na Gomora zateke bawatiro byazo ahanso mu itaka zakirize bicweka bibiri zabiteka higuru ja'alna 'aliyaha safilaha zikakwata ecyabire kiriye higuru cyaza hansi bakakora upside down enju bobenyini enyamishwa zabo buri cyone kibatungire endimero zabo byona ecyaro cyona ninga ubucweka ecyaro ebyaro bibiri byona ngoko kwatanka ankore kigezi region desuit yambara kiruhura mpaka kisoro hazo kagita hona bunyorotoro wagira uchegengwa runyakitara region mbwe yona runyakitara region ebyo bicweka bibiri Allah niko yabikwasirati Allah amatungo gona ecyabe kiriya higuru cyaza hanze kandi inzimbe hakati okumanya mukamara hanga twunzire abo ecyatumire Allah yabasyaho ejo azab umushiza kana akunda umushiza mugenzi we konka kandi itwe umushiza nakunda umushiza mugenzi we n'umukazi akunda umukazi mugenzi we kandi itwe twarengana bari kibakoze itwe turengize migorora wallahi so sheikh aho muri imbarara Allah tusasirebe bintu turiko kubigamba harimo munywani wanje nkamwina hamuzigiti yangambira kai nabishiki babiri abatweni bapangisowe abishaba babiri kunga kare bani batambura kumuni batabona beta bakampasa na beta baha niba yaza kuma barikora konko mu muri bo ajwaraga za jini atemaga za kati ubwo no mushiza ayetu haragazimbire bati kariya kandi kari kace mbere wari mukazi wogo hati finally bimwe batetacenga bibakora wateka ngo nkabana ba campus rimwe akaba byamishamushanju ahuriro gwa rya hiru narira subhanallah kajoro kumubuza niki cyabaho ati mukwano gwangaganyu kumpa ko mukwano subhanallah ebe bintu bantu mwe bari tureba Sky TV subhanallah tibiri hari Allah nabiki ati mukwano gwanganya imyumukwano ati ubu ari mwe kwetegereza wagana je ngo bayamwima nkesi mu bayamwe ati umukwano ati because tikatita murimu we tarawuka tikirabuka kumuzombongo ati umukwano kitegezaje atanyimye umukwano subhanallah finally umazima kija kukicenga bwanyima yamanya ngo aba kuyagarukira uwe imwe bikamubuzabuza hati kuyagarukira uwe cyamuguma umuntu mu kitanda kandi kuyakiganira no mukazi umukazi atokimanyi bana abana bekwana atenga bona bawara akashesha kacana jatu mushohore subhanallah kunka bari muri Allah tumushaye munonga abantu ababirize hari n'abantu babi omusociety n'abantu babi munonga tutakabesembereza tutakabateko mu mashomero gitu tutakabateko mu bitongore bitu mazima n'abantu babi munonga abo kuba twikiriza bijo mu society hati generation era akurateho neza kubera niba yafa mazima niba yafa bantu mwece kintu ticyaba amasheka ticyabaha necyatwena kandi niwe mushija oyi no kurwana bo kuba abana bawe noza kwikanga utatunga bijukuru mazima hata bijukuru babarugaye so Allah ikatumarire Allah rukutebeze ki yakozera abantu Allah kuyakwasirebe byaro byona byaheza kuranze hansi kandi Allah tarakomera aryecho wa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandud Allah yagaruka yagwisama amabari kuruga umwiguru gakurugo mu jahannam amabari ngenjura amabari ejejura n'ubuweru nakantu kake kunka Allah nabasa kusharamu agwisama amabari gatere cyo kizimbe cyono gatera abantu bona bafi so Allah cyo yakozire bari abafire kunka Allah yagwisama amabari kurugo mu jahannam buri bari rikari handikire hizina ryo go muntu ari yahanze Allah kandi rukurugo mu jahannam kuri yabira rwo hante ahansi riti uri yatunge kibonerezo
cy'umurro Allah yamwisire kandi yagaruka yamusi bo akabokezo kuzimu taraba kumbire kiyama Allah akabokezo kuzimu kandi ako katono nyu cyari kituza ali yawmul qiyama Allah nakubiyayo abateko mu jahannama abadan hawe kikuru kibabene bakora ecyo bwenzi so embozeji eyo ebitingwa intujimanya ntuza kugishomesa Allah kachituganira omusura kama 20 zono mu Qur'an abo kubana muzimu egwane eturane bigamba na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakajanti man wajatumuhu ya'malu amal qaumi lut imwe kumuruba mubashanjire nkaba bikinka bogamba abo babiri faqtulul maf'ul wal maf'ul bi ejono yo penalty y'obusiramu sharia okubihawo kwatogo anabikora mumwite nanubu bakubikoraho nawa ruge abo kuba ebintu ko kuba wabitandije tokabirugaho kandi kuba gumana baba binjo mu society baba ari 10 kiyo babiri babasigara 8 cyagari mwakwata bashatu mwakwata abana no babasigara mukaga cyama insango abarizo misho baza kushanga ugumurembo mubi mwakozire ki mwagwihireho ekiba kweraho no kujya tibine genetics DNA intero genetics baza kukura baza kuzana baza kuhaba so egenshonga ne kintu kibi munonga mukamara hange cyari kujumerera kandi ekikuza kuturetera ebizibu ari kutureba Sky TV ninteka ine cyangu ekiwagoba muri Sheikh bya Ruhanga diswikade wa Rukungiri kandi abanyarukungi nindani mutera amasimu ninteka muri Sky TV amasimu mugareke tumudakatera konka inshallah with time ntuje kubatongera line mukuteraho shange muri Ramadhan aho mu kisibo mwekwatira TV jimpaha tuza kuba twino programs z'obusiramu kandi nubwo wena ari kurana yenda kuranga na TV jimpaha mu program nkeji ninga program zizirabiziriho no tushikirira nitubasa kwakira na business zawe tubase kuziranga katuzo mu kahumuro tugaruke inshallah. Sky TV irakari abantu Echigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi gachigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere good Friday emirimo yona neja kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yetamwena muje tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfitaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe chenda ni 2 kinana ni 2 anani 3 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpaga tira machupa program party time aha Sky TV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi ejiniyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwana bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube,
TikTok byona no banocanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe Aine Nina omushiki wanyu. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurikayo omukahumura kompaho na Sky TV ebyo biro umushanju byo kwakana utakaferwa ni haza kuba ari kushemererwa haza kuba hari ubyinjo kurya no kunywa rebekana ngo wabasa kubaho aharuna koro empaho twagaruka program Islamic Hour na Imam Yahya Masko nyine mu district card warukungiri Sheikh Biaruhanga Abdul Malik Kayore natwara mu program eje Rizoba Sky TV twatunga umugisha gw'amani munonga kandi nintekateka niwe muntu ari yo kwempaho twakuretera ibyahandikirwe abyino mutwe ko ngatwayina ngo tubireta mpaha babirebe ningo muntu abirebe tumanye ngwebe bintu Qur'an nebijumirira okurugiranira kantine nko bisiramu buturi byikiriza nitwenda kureba aha kisibo nko kutwarira ngo nituburaye biro bice orwakata n'uru kwijene tuza kuba twayigaranjwe mu kisibo tuza kuba tusibire bisibo nka bibiri ninga kimwe bitura bitwasibireho aharwa katano nani nyenda sheke kandi atuhereza ho kace ahanta nimanya nyine byinji konga tushomese ho kace niba ha shekhi abantu bari nibatubuzaga hampa WhatsApp abinjini bankuratira twina abantu binjini ba photo portrait bayiraho ni nyebaza abantu ba photo portrait nyebaza abantu ba rushereke ruhura banywane banje ba Flavia no muri mutakusiba nyebaza abantu nimubuze ibibazo byinji hari abana barya heru abari tukuratira hino mwana tumusiramu navuga kabari konkagize ngo nawe nahinda kwegetsibo konga ariyo mbarabo kumpa muteka biro timusiramu konga nahinda kumanya niba haba kwenda kusiba mu kizenterizo bakoratire program y'ijimpa so abantu rimena kumanya no hari kusiba n'abandwire ninga n'umwana umuto nasiba n'umukuru nasiba ni ikibo necyo then nibihe biri kubasa kwita kisibo basically ekinkwenda kutandika nacho abantu kibine kumanya umusiramu we naine kusiba okay umusura ya kabiri suratul baqara Allah yati ya ayyuhalladhina amanu imwa bikiriza kunkanye ndo ijuke toka basa kuba umwikiza utari umusiramu utabanize kuba umusiramu so imwa bikiriza kutiba alaykumus siyam mukamaruhanga yabakakatikaho okusiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nka bariya ababandize kubaho nabo mukamaruhanga kabateka hebisibo banabi Zakariya banabi Ibrahim bona washumu mu Qur'an eji Allah nabo akabateka ho kusiba nabo basiba so buri musiramu ariyo ko wena ogumwezi kugurahike bajyantu umwezi gwahika niteka oyine koraki oyine kusiba so obusiramu ningashi abasiramu mwena mweteka teke urwakashatu ningo urwakabiri ntubasa kutandika Ramadan kandi Ramadan eji Allah jati ayyama ma'dudat nebiru 13 byonka ninga birna mwena yes nti ogura shange ho ogumezi baranja ntokwezi kwatandika faliyasumuhu obere ogeze ho koreki osibe wa in kana maridan washange bangurwire aw ala safari ninga oryo mu rugendo fa'idatu min ayamin ukhra iwe no basobita siba konga twarwo mu sibo wamara ebiwaburum den no basa kusiba bwanyuma konka harumu Allah rukumari itekeryo ayantu waba no shasho rwire oyine arusazi ningo ine pressure orukureba ngo uburizo atokumera mbazi ningashi iwe tokoseba munonga wamara eshanyinjo tarire wa antasumu khairul lakum wasiba nico kikusinga yo burungi nico kikukirayo ahabo kuba omumunda tuyinemwe ebirofa byingi tuyinemwe amashazu mingi ko kuba tarire mere hat enzymes ziriya biri ebirofa byona zibihamu ushanga wafuna amagara marungi so ekisibo tuinemu okusiba okafuna empera
kandi kindi twinemo kusiba okafuna amagara marungi. So niza kwendeza abasiramu na munonga nza kubanza ro kwendeza abasiramu barukungiri ekisibo kirungi inshallah barukungiri nza kubanza kwendeza abasiramu barukungiri ekisibo kirungi then ngaruzeho aba ankore kigezi bona ekisibo kirungi then mbore kuleta Uganda yona na nensi yona na nabarunya kiradawa abarunya kiradawa yumenyira kubasimira kintu kimwe ninge bintu bibiri mwebare kusya ekigambo kya Mukama Ruhanga aha muntu waburijo mwebare kutambuza dawa aho kuba ejenshonga niyo Mukama Ruhanga yakwenda kandi niyo yatwangira umunsi umwe Allah gatwanga abantu bamumanye kuko umuntu utakabasa kumanya Mukama Ruhanga atakurura inyuro kugamba era Allah kuyabira tuma nabi akamutuma umubantu bebenyine ebaragamba ari kubimanya so hatimwe mukiza mwashumisa abantu mu runyankore bayiga Qur'ani yabo bayiga hadithi za Nabi Muhammad sallallahu hata abantu ncyo kurebera ngo abantu bahindukireho icyo mazima nabanyire kukibasimira ndukhendera ngenda mpendere ndukweyanjura nti nasigara ndi Sheikh Abdul Malik Kayole bya Ruhanga district kath wa Rukungiri district nyenda kwebaza abasiramu barukungiri emirimo y'imukora nyenda kwebaza ba county sheikh banje ba imamu banje chairman wanje Haji Abdallah Bananuka mwebare byone y'imurukora saba Mukama Ruhanga district yitwejo atwe amane tubase kushomesa abantu ubusiramu tubase kushomesa abantu emirimo yo kose mikono tubase kushomesa abantu program za government zona bazemu nabo batunge umugabo gwabo mu government. Barakallahu lakadi walakum wa kathara Allah min amthalikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko kutwahindira program yitu Islamic Hour aha Sky TV muri rwa katano eshahankezi o tukumireho nituba turiho bwambireho n'umutahi wawe mwishahankezi mpaha abasiramu ni baba bashyireho bari kushomesa amateka gensi okwe no kutambura tubugane rwa katano uri kwija nimbendeza etsibe kirungi musigara Sky TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sky TV irakari abantu.